pa-deliver? Na-address sulod. Duty pa ka? O sa oras mong out? Ay, nga good na 11 to 12. 12 to 11 to 12. Oh, birthday mo. Wala ko rin kabalo, ma'am. Naraman din. Nakabox ramang good. Panawa lang, ma'am. Hindi na mo ko itong ni-order sa kauban niya na sa Hawaii. Ambot lang ka, ma'am. Kaya wala po may kuhan good. Nakabox lang po siya. Oh, managbayad, ma'am. Guys! Happy anniversary! Sorry, ma'am! Happy anniversary, mga flowers. Ito, hilak. Sorry, mama. Prank ka. Ano siya sa kid, ma'am? Happy first anniversary. I love you so much. Oy. Oy. So, kabalo naman ka, ma'am, no? Kinsay nagpadala ko. Lain po wala kabalo. So, naayos siya yung message. Akong basahon para ninyo. Ano siya, ma'am? No matter the time and situation, I am happy knowing you will always be by my side. Happy anniversary to the love of my life and the woman behind most of my smile. I love you so much, love. Ayun, yung message na. Sana all. Si Sir Ariel. Yes, so unsay mo hang message para kay Sir Ariel po. Uy naman nana, ayun na siguro. Para at least na may masend sa iya. Wala ko na-expect. I love you, Moran. I love you so much. Ay, naku, nag-expect ka na. Nang nag-isip ko sa duty yun niya, yung nani di ay. Kani ano ba siya, inunjud daw kay lunch break ni mo, ma'am? Lunch break ko niya, naman yung pasyente no, nga, gipaapas niya. So wala na ka Wala, ay ko break. nakadali lang, Jude, kadali lang, kay na si Doc. Ay, wala ko nag-expect ani. So, katulang mong message. Okay. Happy anniversary!